omukazi ogoro kuteberezebwa kuba ari mu myaka 30 atine kiro kumugambaho akaretwa abanyambabazi ahirwarire ry'Ambarwa Regional Referral Hospital kandi amazirehe sandi 3 aryaha oxygen bitwihobwo ogwatwire natungo bujanjabi kandi takarigire y'umunyabuzare wena oyizire kumuronda ogutakubasa kugamba narira no mukapira kandi tariko basa na kwehwera nkabashaho kuba mu Kebire bakora zona investigation bashanga ngo internal organs ezo munda zona zirigi konka echo bashobire nabo kujango kwiseri izoba nakirira koravero mu kapira kandi umwe naba violent akiha musonto teka ngo isyo yayine maybe nayetenga psychosocial support kurga omu bantu babo ogutuwe wenka hariho na Emiliana Nyiransabimana enzarwa ya Rwanda kandi ogwakija kuronda emirimo omu Uganda bitu munywanu we akamurondero gombara omurumwizo mu district ya Rwampara ahari kugira ngo noho yabwino mushija owamutwekere akaheza kamunagaho ndi kujya mu cyaro nkavugana n'abakazi bagenzi banje bakajya bamfasha nkagenda ngakorera umuntu akampa igitoki inda nkayifonera mu bar n'umushija nimbasha kuba namugambira ngo umwana nuweye tuyikirize konkange nimumenye tini kintu aramfasha nta na rukumi yari kuruga namuzara ubwo bwire bwose namaze mu rwariro tini kintu yigeze agira iki amfasha Nsabimana bwa hati nabisebwa abanyambabazi kandi nagera nkuyakubona transport necyo kurebereza umwana we akagaruka mwizi okusigo bwembera eraterere akagaruka wabo Rwanda icyo ndenda no yamzi nabona nk'agasente na transport tingine bansibura usibye kurara kubaraza nka tinyina transport masima tingine Halson Kagore omugambirizo w'irwaro ry'Ambarwa Regional Referral Hospital nagera ngo nabashira kutunga abantu abatine chwera n'abanyabuzare konka ba destitutes ningasha abantu abariko abatine babo bari nibantu bagambura nyankore because toka basa kungambira mu rugambura nyankore denotine babo otine bo wanyu kuwa kubano manyabantu aba kandi orukwenda kubahwera no shikira Halson Kagore omugambirizo w'irwaro ry'Ambarwa Regional Referral Hospital ahasimo 0 03 ananitano 0 mukaga gasha kwa anetatukunda